loko uza upostiwa hi mani Angie wela ka team leyi mani Angie loko va mani Angie va ku pfutseka luya hinkwenu mi ri pfutseka loko mani Angie va ku pfutseka na team yi ri pfutseka yo vuya Rapture ivuya kaya timhaka leti nga kona ti nga plan hlamala polo ya yena ke polo ya yena hi loko simsim u vuya hi Rapture timhaka leti nga kona mara vanhu gaza yi ri cheke yoko yi ku munhu wa Rapture a nga ya nghenela competition ya 1000 munhu loyi a nga na Rapture remained a famba na kata Yesu va ti humesa va ya kun'wana emaganjwini a ya ku boyeni n'wana wa vanhu a n'wi chela ganjini a teka xikhiya a cukumeta le i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi hi vuyile hayi vuyi ku vuya hi vuyile a ku ri vhiki ra vaakatimba a ku ri vhiki ra vudobori vhiki ra vutlhoma kan'we hi khesile vanhu vo n'wina mi ya ku mahlweni mi subscribe vo n'wina mi ya ku mahlweni mi viewer hi khensa support vo n'wina hi guru hi khensa support vo n'wina hinkwenu vo tsako rain hinkwenu mani nge mi heti mi tele ngopfu mara hi khensa support ya n'wina hi vuyi futhi weekend a yi nandzihini i twe njhani weekend kam la hi le kwela ni ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza weekend a yi ri ku nyanganyima a ni ri ku twa nga ku nandzika laha ni ri kona a wu ri vudoborini yo a ku ri ku nandziheni you know what guys name Mr. Tsako Rain Uncle Rain vitana Uncle Rain mata munhu wo sungula ku ni recognize ne a ni vitana damana ni afaku I think ku fanele swona swo ndla swo ni ya la tirha ko damana fika bla yeah so and all the time ya vona the episode ta hina swinene comment guru wa xitivi guru wa xitivi ndza va ni cheka guru guru ku na xin'wana xa intaku intaku i spiritual son xa mani Angie loko uza u postiwa hi mani Angie i wela ka team leyi mani Angie loko va mani Angie va ku pfutseka luya hinkwenu mi ri pfutseka so antwa nga ku loko ni ku dile ka diwela ka team leya mani Angie u ta kota ku ni twisisa i guru i munhu loyi a hi supportaku swinene miri loko mani Angie va ku pfutseka na team yi ri pfutseka so kese swinene King Guru kese swinene bra mina kese swinene ku support ka wena yes na sesintwana no hodzani se la hlava la tsaka comment va ri vona sesintwana no hodzani kata mkwena lava tlela ku na hi text va hi text yes va vula ku improve va kwina na n'wina you are welcome feel welcome to advise us ku ri hi improve kwini hi endla yini hi nga endli yini my inboxa mi byela ku ya live fo zaman so then hi ta vulavula na kwana kahle timhaka ta kona hi loko yo vuya Rapture ivuya kaya timhaka leti nga kona ti nga plan hlamala polo ya yena ke polo ya yena hi loko simsim u vuya hi Rapture timhaka leti nga kona mara vanhu gaza yi ri cheke yoko yi ku munhu wa Rapture a nga ya nghenela competition ya 1000 munhu loyi a nga na Rapture timhaka leti nga kona i voni Rapture kam ni vonini ni voni Chavi a posta aka sayina aka o sayina kumba yo gimeta pens vara kuna ku gimeta kuna ku sayina ta kahle sayina ene swi endleke after loko disa din'wana hambi duma ka Joseph dingendla profeta din'wana ani swi ku profeta dzona kumbe bya bali sala nongteni diku divona Chava kha xava Ford Ranger
He decided even a chava a share a good I don't blah like I dug we know nothing because I know what our profit must have zashi watch pel kuba kota ku bona bona santi ku le a design mara zikoma dingari kale dingari zoba so diku chabuta shava for drain dibona chava ka shava for drain and stuff then 2 days down the line or 3 days down the line chabe a shava wrapped ane ka rolo ka rena hoyi ya pholo Ku pholo ya pholo ayiselunga ku pholo ya yena hey I don't know se mara lewan tani gaza ba ku hayi maybe sifana swa mfundisi ikuna mfundisi van'wanyana va nga tshama va endla yini va shoota va va ya shoota va ku xaveka dimova mara va khomela hlangana na vona taxi a taxi after 2 days bambe Gucci vambe Gucci a se taxi mara se hlamarise ku o xava di Raptor namuhla ne ivi mntu ku se va rilela 5,000 na yes mara because a va ri ka competition iya man Raptor leyi mi nga yi byela kahle ku na munhu loyi a endaka off xikhiya xa Raptor a hi yena loyi a n'wi sayinisaka mi hleketa ku ya ka company And yin'wana Raptor yi hendu off ka parking lot leswi na vula so ya 4 day ya ta hand over apatwini na mina ku vona ni ntiya va nga va xavisaka timovha ni lava ku ya ka vona mi fanele ku ni kombe ku endla nga ri ni le ku sayini ni vona ku va ta pfumela na loko va pfumela swi endla hi fambi a va tele hi fambi va tele ta vuya kha hi vula ku a swi ri a va xavangi na vona na le ka va seskhero kuna queen what ka vona yi xavisaku timovha yi xavisaka Toyota so I think ta ya ka Toyota Seskero preview yes vana sesi va anti ku sesi i mani ku between Seskhero na vona mara kuna vuxakanyana bya ivi hosi na ndisana and vanharhu i big 3 ya ka va Seskhero preview kuna Seskhero ku va na sesi ku va na queen MK or queen vaxavisa ku timovha nana ta ya try ya ingaku ya kona so guys and some kama xitivi all the time loko maza mona mugoboza aka themendela munhu vhe mi swi munhu leswi rona mali a kuna vudyela a nga themendeli munhu njenje so mara at the end of the day nhlama loko va nghene competition ya 5,000 why munhu wa Rapture ya 1.4 or 1.2 meter ma hisa phela wa ku ya ku xava ayisayeta na viki ivi then ngenela competition ya leyi nga na 1,000 something is not right something is not right ivi Thabani Shivuya hiloko Thabani Shivuya mai hi 30 minutes or 10 minutes xiba ya ku nganavala le kule ya ku gagaga wa swigagaga ka competition ya mfundisi Evias mirilini ku nga ri content le a yi create la number 1 rangini vona n'wina na Chavi n'wina mi ri ku trendeni na Nhlekani yes Chavi diri ka number 1 I think I mean over 200 likes so ya a ni hundza hi 200 likes n'wina mi ri landzaka a ni ri landzaku ku ta Philani xi fika xi rila van'wana vete u teki nyala veke matisela a hi swi tivi ku hi swona van'wana va ku teki vex a hi swi tivi ku hi swona na a fika a rila a themendela hi laha mfundhisi va nga n'wi khoma ha kona because competition ya ku ri timhaka ta ku fa hlamusela ku page ra mfundhisi ri ku pfuni hi yini or mfundhisi va ku pfuni hi yini a vuton'wini or anything lexi nga ta va xi dyondzi ka page or ka mfundhisi so Philani a fika vula leswi ni nga vulavula swona laha mara ka Chavi ku vi na leswi nga vulavuriwa no yo fika ku i ha giyazo la ikahlekele hi Chavi na Thabang musa xi vulangi nchumu na Thabani a xi vulangi nchumu I mean so laya ni ku twisa ka mina maybe ku va u te i ha giyazo la u hetile a swi hetisekile because va mugobozi va xerhaxerini hlikaneliwa hinkwavo va Thabani khidzamerini xi vuyile xikolweni xi lahli tangu va ku xi tlhelela xikolweni xa ta tangu xi vuya xa tihon'wini xi vuya xa timbutini xi vuya xa vumbeni xi vuya xa ku huhweni ku sala 10 minutes ku yi chaya 10 la se minutes xi nga vuya kaya va ku se u fanele u hlamba ri perile xi twa xi va xi ya giyazo ni kuma xo ni vona xo ni vona Ni kuma xi onhile. xi sala hi rila mara lexi mina ni nga xi vona ka competition to taniya hi ku ya hi mina leswi mina ni nga hi langutisa xiswona I think next time loko va endla ti competition yo fana na liya straight
va nga ha loko ku ri ku u nghenele competition u nga ha share dieting liya wehe n'winyi wa yona u nga yi share because there's no way ya ku mina ni nga phikizana na munhu la nga na 300k followers ku ri ku mina na 50 or less than 50 followers there's no way kwalano ni ya ku buweni ende ka liki leyi a ni ri ka yona a ni vekiwi ka liki ya vanhu lava va nge le ka Gaza lava tivekaka ka Gaza you understand ku ri a ni nga ta wina ivi xi vuya phikani xi fika xi ba mukhosi wun'wana wa nga tivekani xi ba mukhosi wun'wani na xona xi tlhe xi ya share ka page ra xona ka Facebook you understand so there's no way ya ku mina ni ta wina hi mhaka ku ri va share va hisa lava and va hisa lava va na ti-followers to tala a ni va landi honestly se uma vona the way mgobotsi a hlamuselaka kona ku fana na loko munhu a kha stock a ya ku wineni mara va hisa lava va tiva xiphaza xa ku xava masagwadi ka Munghana Lonene hi leswi mgobotsi a ri leswaku xiswoswo swiwani hi lavo wina va nga nominate wanga se ma tiva pheni ya ku va u share-sherini hi matimba ma wena ivi munhu va fa ku ni Daniel Brothers va nga ri kona ka category so hi leswi nga humelela but it's fine I think Thabang u va pushwa number 1 page Thabang a nga that powerful ka Facebook u phushiwe magegeshi yes magegeshi tini flash pusha na vanhu vo tala va fika because right now Thabang xi le ku trendeni after Botima Juli i Thabang a nga va kona nga trenda South Africa because Thabang a xi rhandziwi hi ka Gaza ntsena xi rhandziwa South Africa hinkwayo so after Botima Juli respect Thabang xi ya vudokodele Dr. Thabang hey va le ka college leyi nga ta nga hlayele gani kome n'wangumbe xigaweni ta ku doctor and n'wina la Thabang xikolo a dyondza kona xikolo peti Mr. ta call loko n'wana wo fika kumedza xikolweni onge kumedzi i ri celebrate a ni celebrate wena hala va ku lava mi nga xikoleli Thabang kwale xi dyondza kona yeah so Thabang ne I think Thabang right now ka Gaza xi le ku pushekeni hi ndlela ya kahle but ni hlangana na posting one ne one thing I've realized ka Gaza i ku all the time ne I check swilo ho rhandza ku yisana a hasi wani vula so magegeshi u posti Thabang aku u xitava ku ri na family day I don't know if people understand the word family day ne aku ta ku na family day Thabang u ta va ri kona laha vanhu va fika sima ku rhuketela va ku xin'wana xa vanhu xi yisiwa kwihi a ti-resort what hey ni nga hakeli 100 rand ni hakelela ku la ku vona Thabang ni nga hakeli 100 rand a nende ku vona Thabang laya a ku nga ri timhaka ta Thabang ngopfu a ku ri timhaka ta family day so just because va magegeji vhele va tshama va ri milon'wini ya vanhu va sungula ku sandasanda and family day a yi endleka na nhlikani mandwisisi so ma remember le ndzhaku vo ma 2008-2009 ku ve na xihlangi xin'wana a xi ri na 3 years a xi ri ka South Africa's Got Talent wa ku DJ Archie na xitsundzuko papa kona Emily xi ne le ka xi ne le ka America ne xihlangi lexiya xi ri na 4 years 5 years a xi ne club xa DJ hi na vo Sean Mavas Sean Makam a xi ya ne clubini xa DJ hlangi lexiya ka xi manager papa kha xi kuma mali at the end of the day phela ku heta ku va career swilo leswiya loko career yi ku direct ku ya kwini because the very same person loyi a nga le ku sandeka ku Thabang xi ya a resort ya ka Gagash ne i munhu loyi a nga na n'wana wa ye a nga yi ku helo mara a nga le ku pfuneni ka nchumu n'wana wa yena xikolweni because u von'wa veri ne xikolweni Thabang n'wi ta affecteka mara hi n'wana wa yena a nga le ku fambeni ka na vusiku na ti-resort mara still a xikolweni a nga pfuni nchumu u vona hi tihlo rin'we so xana i timhaka ta ku ri you want to pull down Thabang or hi timhaka ta ku i Gagash a lava ku or mi against yena na swa humelela swi nga endleka va ri against like unge ka ku ri ta va 100% vanhu va tshama va khe va sola hi leswiya i fambile i ya ka rendzo va ka timba hi ta vuya kwalano i ta sola ka ta Yesu hi ta vuya ka yaleyo vanhu va tshama va ri na xo sola xona reason ya ku i sola kumbe i chingela munhu loyi na xikandza xa yena u nga xi tiviki ya yini
Fine, Thabang. fine ta vuya kale So guys, I think Thabang angisupportini kufana na valava le handle va nga ri ka gazi va nga le ku supporteni ka ngale Thabang. support hey yabutrey kuna xisa xin'wana xo khuzela biya oh xi blind xa ka gaza xisa lexiyana a ni xi tivi ni rivele vito ra xona mara nga ku ni screenshotini man a na hleketi ku ma ka TikTok you calling a black label e byala bya vutsombo bela bya ku tsokombela you go xavisele uvele hansi ka malembe manharhu No, I don't know. She got the voice over. No, I'm sure. Malembe manharhu. blind Na xi tiva, na xi nga ku xi tirhanga kumbe ni le ka radio nyana xisa lexiya The problem I is wish xisa lexiya xi nga recogniziwa va xi endla brand ambassador or something I should recognize hina ke. ma screen info Loko ri kona ne hi byeli ta vulavula na xa ka wena. TikTok xisa lexi Yeah. hi byeli hi ta vulavula na wena swi nge endleki so hi loko Bheki Masingani a yi vanga Bheki Masingani hinki u yi vanga yini va ku veka birthday celebration ya yena a pulse a rambi magigishi na va the Twitter swi nga leswi vone va the Twitter veke va cina na magigishi ku ko kavulaniwa se vanhu va tlhela va ku haye nje mhaka ya xibamu a ya ha ri kona ke a swi ri kona leswaku va the Twitter va lava ku dlaya magigishi timhaka leti nga kona ti nga plan hi loko se hi cheka advert ya va the Twitter hi kuma va the Twitter va post leyi magigishi a nga ri kona loko mi lanta swi vona ku nyimpi ya kona ya ximanamanani yikulu ami wena u nga mi ta vine cimani ya wena ni ta xiteka ni xilanda timhaka leti nga kona so va the twist va vone va ri na Bheki Masingani leyi va cina Bheki Masingani Ben Ben Mayengani. cinelo leriya na khavulanelo leriya a ku nga ri na ku pretendelana or something A ni cheka ngopfu ne. Batiso mhaka. Tani mene. Magege na the Twitter ava kumani. i ti-permanent enemies Ingazi la ku swi bambetela. Ava kumani. avakumani yes Kufana na hina kwala ka timene ta Gaza ro Shangani podcast yes na team. Na hina hi the permanent enemies. Na lavaya. Va ti tiva. Oh, na lavaya. Bona lavaya ava hi lavi. That's Khoma what ni they- screen kwala. That's why they're trying so hard ne ku make sure ku tinambara ta hina ti nga gonyi ku bad mouther and stuff so mara loko hi hlangana mara ni lavaya, loko hi hlangana va endla nga ri ha twisisana so na lavaya ne ku na competition ya kona between vona vambirhi Magegeshi na the twins ku na competition yi nga kona why i ti-MC hinkwavo yes so obviously loko ku tala nga ta fika a ku hungusela ti-customer so bokuva problem vo the twins i khale mara ka industry but Magegeshi fikini xi na ku tekateka Teka swilo organize ku leswi, hambana hi ndlela leyo so na laya ni va voni va kha va cina laha ne loko va kha va cina vo the twins va ringeta ku ya ka Magegeshi because vo the twins one thing I know about vo the twins ama emotionally milwa today Mindzuku mi ti makuhlava today mindzuku mi ti chomi umachingela today mindzuku mi ti chomi umayevula today mindzuku mi ti chomi hambi no fika u vula sweswiwani hi ku vo the twins va mbala tibokati tin'wanyana va kinyela mi nge kwati mindzuku hi ti chomi ma yi vona so a ma ri ku cineni kusuhi na Gagashi Magegeshi kha xi va avoida a xi try loko yi ku va cina kha xi cina cinela ya xona leyayi xi kha xi ya le loko va tomasa ku ta hala xi ya hala loko xi ku xa jika lechini leri xi ya hala so a xi va avoida so what the twins yes va postini poster leyi a nga ri kona Magegeshi Yes. and no believe ku munhu a ri ku creating ti-post i n'winyi wa birthday ku nga mani Beni meaning u rhanga post leyi nga hava Magegeshi na a post na leyi ku nga hava mani na leyi ku nga na Gagashi yes. ivi maybe vo the twins mo fika ma ku hina Hi hi lava leyi ku nga hava or mona ma vula a ni na Beni Mayengani xa swi kota ku vula ku aniti loko ku ri na Mr Post kumbe aniti loko ku ri na stage xa Dr Stall se maybe now the twins ma fika ma ku hina hi nge posti leyi ku nga na Magegeshi so obvious Beni Mayengani a faneke a swi twisisa ku ri na yena u endla so now the twins va na radio ya ku yini Va nga swi endla, boy. so I think layani vuxaka bya ha tsotsomba a ku na vuxaka byi nga ta va nene ka
tikeni ya ka ku teki ka ha ri ku tikeni anjungo nuku va ta n'wi vhiya mfana loyi ya siku leriya nuku a magekeshi loko a dakwa phela hi wa tirivala va ta manchu hi loko ni n'wi fonela nampundzu ni nga n'wi kumi fonini nuku va vhiya loko a va ni rile ngopfu ni ku se va u fambile mali ya vudyela kumbe 17 mi nge byi kumi bya mahala zona ha dyela a ni ma swi tiva ku mina ni ya la ku dyiwaka a swi tiva ku loko ni fika 17 ku na 6 ya mina ku na plata ya mina ni va kahle ni va fresh ya ri minduku a ni yini futhi masitoka ni siku leriya gaga xiku mastray tam ta vulavula ni ku relaxa ni ku relaxa ya hi loko emfo wa swi va ku mina we hi mbalisiku yi namuntlha ingaku hi mbali xivalentine red and white ni n'wi va katembeni mhaka ta kona hi loko ku va na riendzo va katimba rimende a famba na kata Yesu va ti humesa va ya kun'wana emaganjwini a ya ku boyeni hi n'wana wa vana a n'wi chela ganjini a teka xikhiya a cukumeta hi loko gaza va ku yoko va ku kata Yesu this kata Yesu that va kata Yesu a nga pakangi kasi hi lava mpako kumbe hi lava rirhandzu ke loko ni ta vutisa timhaka leti nga kona ti nga plan yo hey hayi trendi vhiki leri ne a ku trendiwini but maybe ni ku 25% ya vanhu lava vula swa bad lava no ntiva va nga ni tiviku na lava van'wana a va n'wi tivi pheka ta va n'wi tivi imagine u fika u zonda munhu loyi u nga n'wi tiviku like a wu yo recruitiwa un'wanyana va ku wa nga landanga wa yi kata Yesu a lalini a fa kumi munhu wa suti and then na yena nkarhi wolowo ne mana yena va kumi yena va nga ri na swo suti sweswo loko I think un'wana n'wana va famba rhanga posta mana ya mina la swisuti swa vona hi leli swi ta antswa cause un'wana ku na misa nga fa khometa la va 5 ka vona ne va na vupapa vo hambana va ri 5 ka mana yena ne yes mara mana a yi na swona swisuti a yi na swona mara i vulavula hi swisuti se maybe a nga va kha vula hi mhaka ku manene loko a va ri na swisuti va ta va kumi vana na n'wana wa wena maybe that's a concerned ku ri u vona hi ku mana yena vana va 5 ka vupapa vo hambanahambana ende swisuti a va na swona mara futhi na yena u tlhela ya teka n'wansati wo kala swisuti cause loko ni n'wi cheka laha ni vuka laha ni vona nsati wa yena u kuli hala a lela swinengana and loko u za kula hala in most of the time hala swa lala swinengana so ye u li mata munhu wa mina just imagine a kha rhandzana na munhu wo ringana na Sarah Batman Ray wa swisuti leswi wa swisuti leswi ni ta n'wi tlakula yini na matimba a nga ri na wona mo tikomela u tikomeleni n'wana wa vana komela so itikomela ivi kwana sangoma ka gaza ni a xo rhuketela sena and mi ni tiva sangoma ka gaza like ni voni post yin'wana ya sangoma ya malwa mara the way no xi tiva ni xi tivi a ni tshama ni vulandlela nchumu hi xona phela ni xi rhuketela mi za ni twa nga ri like kumbe xa n'wi takata Yesu va na problem va tshama va holova kwala tiofisini swi nga endleka se ni kuma ku hayi a ku yena ku na office ma ndzi ni tivutisa va nga va ku tiva sangoma ya ka gaza ku nga ri like a munhu wa tibeef a tibeef man so mara ni nkata Yesu u ni tsakise hi ku fika a twisisa ku yini a ku hava munhu loyi a nga ta rhandza na content creator va nga n'wi yevuli yes a ku tsundzuka nsati wa Benny Mayenga va n'wi yevuli ngoma va n'wi yevule ku huma ka ta magegeshi va va n'wi n'wi yevuli yevulisa a ku hayi na mina se xitokofela xi yo fika sangoma ka gaza khoma screen kwalani ku delivera mimoya leyi nga na yona ha yona sangoma no I think sangoma ya gaza ni byela ku va relevant because they are relevant so the only thing function there ku athaka gaza boja bom go boost lava ngene trending every day so because content that no iphuwa ya idigas din'wana di kahle swona a di kahle so na sister yin'wanyani ne ni fika ni nga fika ni posta laya yi kwati ngopfu lakile ku benga loko ya post yi endla paragraph hi le yo mbala ti Jerusalem yi endla paragraph ni ku no relaxani a ni swi tivi maybe vitire ra kata Yesu mlela rona ki hi mhaka mbala tintangu ta Yesu kwalaho yi kwatini yi ri paragraph why u caca vanhu loko a ni cacanga munhu ni ti athakela loyi a athakaka munhu wa mina loyi a nga ta huma yena ni huma yena
ku va na kokwana xitanga ku na misongo ka Facebook ve ri kokwana xitanga kokwana xitanga ne yi fiki rhuketela yi endla na tipost yi rhukete na hlamala and then kwenta kokwana xitanga kokwana xitanga ya rivala ku ri 2 years back ne yi tshama yi endla video na yi ri na xiganga kha ba matini ri mon'we sata nga ri kona kokwana xitanga va endla video va ri na xigangu mata yi nangutileni va a tumbeli xikandza n'wansati loyi a nangutileni mara yona yi humi kokwana xitanga and a n'wi tiva sati wa kokwana xitanga mavo a n'wi tiva so yona loko yi kha yi rhuketela yi ku n'wansati loyi a nga na yona ni yi na yesati wa mpako mara yi tlhe yi huma ya jona xo ka xi nga pakangi se a ni swi twisisi ku se ka ri hava ku u ta tshama na n'wansati wa mpako ora kanjani munhu u chuza loyi a lava ku yesa kokwana xitanga yi vi rhuketela then namuntlha ni fiki ni endla picture ni posta mina na kata yesu loko ni nga chuza yona ni chuza na yona na xigangu xa yona ivi yi ta hi ku tsuma ka Facebook aka inbox ni kombela u susa ni ku a ni swi lavi no favor se ni vona yi tsale kun'wana ku yi ta ni khomisa so ka nkarhi wa sweswiwani hi yimeli maphorisa a ma hatlisi i khale va ku yi ta khomiwa heyi khale tsemisa maphorisa so that's why ma vona munhu vo tala va nge le ku attackeni i vanhu na vona vo ka va nga ri nene a vanene ende loko se mi va ataka ve ri maphorisa loko ni va attack ve ri ni kwatini why ni kwatini you attack mina mi ta attack kokwana loko mi nkhomisa reyi mi ta n'wi lavela lawyer mi ta ti lavela lawyer ya state or mina yo lawyer leyi mi yi hakelaka every month kumbe mitsembi ya state a va na ya kumela nandzu ya state a va na yona ya state yi ri hayi pfumela nandzu at the end of the day a se fika ka chapter leyiwani wo pfumela nandzu mo ni ndza mhaka ya ku at the end of the day no kheza ku kata yesu u kota ku twisisa ku yini ni content ta tshama ku ri content yevula or no yevuli a reads kata yesu ta tshama ri kata yesu and then kata yesu fortunately enough u koho kwa hi nga kona mi to ka mi nga n'wi voni wixa na ku jikisa khamera i ri ku hi voneni ka TV la hi jikisa kumbexani hi jikisa okay kata yesu na yena ye kwala hayi so swi tshamise sweswo a va fambi na kata yesu hi ku ya hi mina a swi sasekini hi ku ya hi mina loko a ku ri ku swi ya hi ku vota hi vo vanhu ka Gaza a va ri ku trendeni a va ta kuma number 1 hi ku trenda na ku saseka not just ku trend hi vulavula na hi ku saseka vanhu va ku wa vekela Gaza ku boxa vonini ka profile picture mi ri veka ka profile picture ni vekela ka profile picture ya mina ya WhatsApp va complain wa vekela Gaza boxa ka profile ni go hey a ni vekanga Gaza boxa ka profile ni vekele Gaza boxa na sati wa yena ni rhandza tikhapulo leti a ni rhandzi Gaza boxa wa mi ri na problem ya ku ni vekele Gaza boxa ka profile vanhu va na jealous laha handle no but I think ne so by the way all the time ne but especially never loko timhaka ta hambana ta vanhu na swin'wana they will always try to attack us ku yisa hasi so at the end of the day hina se hi tlanyaleni bodi mi ta endla hina se hi tlanyaleni mbilu leyi kuri hey amba vekela simbi ya ngongongongo na xibodze and then ku na mahemu ya masuku ne ma ku disqualify yeah ku endleka yini anti mi nga va kayinyana i nga ri suka ka Big Brother ne Yes. leswi nga humelela very ava Big Brother xi va nyiki punishment ya ku ri va nga tshamelo va fa va tshama a hansi la ka floor ka floor yes so ivi suku nga a ri ku zipeleni ka something a bikini okay ivi loko a ringeta ku zipa a swi voko a swi pfaleki a pfala ivi a ringeta ku tshama ku la ku village swi girl ivi a tshama henhla ka yini ka bekele ya and suro mara swi heta swi vuya nqondweni ku hey very nga tshamiwi a fata ku Big Brother yi se ku na mahemi me ku swi nga disqualify today but ni shock Big Brother if Big Brother tirhisa vutlhari a nga n'wi humesi hi nge voni swaya wa vona a nge voni swa vona once va n'wi humesa nge voni swa ku ri na last week ne a ku rilisa ku vava ngopfu kata yese yena a rhandza ku vona Big Brother a ku vava loko vanhu van'wana va kha va famba a swi vava bra n'wina khosa ya ri kona xikona ya xa ri kona xi tleli na munhu kambe ne hayi a xi yevula munhu lexi a xi endliwa ka xi right a xi tsani a di yevula swicherhani laha lexi nga ku na misa a va tshama ri 2 so fanti loko ri ku mi voni va tshama va ri 4 a sofeni and then
un'wana na un'wana tshami na munhu taku i munhu wa yena ivi lexi a xi tshami na misa luya ni taku i 1 2 3 4 xisa lexi a xi tshami laha i number 2 nhwanyana loyi a tshami ka number 3 xa choma ya mi xi tshami ka number 4 then xo xi ti tshamela na munhu wa xo so lediya di teka voko di veka henhla ka nhwanyana loyi xi nga tshama na yena ivi nhwanyana luya wa munhu wa lexa choma ya mina u khwene u rivolo loyiwani xi n'wi susi fast ngovoko khoma Sorowelo. Ya, swa kwatisa. go xa right swona xa right se munhu lexi nkumi la kwala a ti ri close na suku phela ku sungula mara fine question ya mina ku misela nga na girlfriend handle na hayi wava vanhu lava lava yevulelana vayevulelana la u vona ku ya henhla ne le hansi a ti ri close na suku a ti ri close na suku ku sungulela na xituku humeleli ku hambana ni landzeleli no tirha ku like swi swa yena ni swi ti ri close nyana suku phela va yevulelana laya va yevulelana and then xin'wana a hi xi rivele mfundhisi a Giyazo sweswi vanhu va nga ta ku mina loko ndzeni vulavula hi munhu ni rhandza ngopfu dyele mfundhisi a Giyazo va na birthday va birthday hi ti 6 ta May ta March and then loko va birthday ve rivele ku raiseni ka swin'wana swa ku yelana na charity loko vele ku ringesenga ku raiser 100 not 100 1000 wa titango so n'wina mi lava ku va nyeta ti-gift a ku vi gift ya n'wina mi xava tangu ya xikolo mi nyiketa mfundhisi va ta va ya donate ka vana lava nge le ku pfumaleni ka titangu a swikolweni swa ku hambanahambana vete loko ku ri ku swa humelela u nga xava na school bag u xava na titangu u xava na t-shirt hi ndlela yaleyo vutomi byi ya mahlweni so birthday ya vona ve ri va ta va vekhe va yi celebrate hi ndlela yaleyo Sunday yo sungula after the 6 va ta va ri ku celebrate in Aval so hi ta va khe hi endla vudyela kwala ya timhaka leti nga kona loko va vulavula hele ni vona va ka munghana lonene va ri ka mashobs ka mashobs ya Bya- ni kale riya Bye. loko ni fika la a va ri xikolweni xa SDW Nxumalo ve ri a va ri ku nyikele ka titango unfortunately a na ha tshamangi a va ri da okay so va ri ku nyikele ka titango I think na podcast ya hina yi nga swi kota ku endla something hi kombela va hi nyikelela na hina hi tlhelela maka imagine ku huma munhu loyi a khona hu ka a nyikela ka mashodzo na just imagine hi ri kona na nga munghana lonene makoma ka malamuleli ku ko themba lunghisa patu ra ka Josepha hayi sapato a hi nge swi koti hi la ku pfuna vanhu so I think lembe leriwani swi tikomba nga ri gazane ya kula na like maswisisa mfundhisi le ku nyikeleni ku wancaka nene kha nyikela yes so I think gaza yi le ku khomaneni swi right a hi khomaneni hi ndlela yaleyo swi right ngopfu hi ku mfundhisi phela i birthday xi ri hi birthday ya xona present loko ku ri ku loko xi tise present a yi vi titangu kumbe uniform ya n'wana wena u ta va ku ta ku ri present yin'wana a xi lava makhekhe ma va n'wina a xi lava mablomu ma va n'wina mfundhisi yi lava swa mablomu swa vafundhisi lava n'wana hayi swa mfundhisi na beef na mfundhisi ni vona Papa Rulani ya yi ri ka na Philani ka life ya Chavi nivongo i next okay then lekere va nghena a nghena kunene hi phone laha ku nga va na ku hlamuselana no ka ni nga tivi if maybe ko va vonele ra mina for now but I feel like maybe lava va nga kona ka nkarhi wa sweswiwani they are trying pusha Papa Rulani ka light ya right because loko ku ri van'wana laya a yi ta yi suki nyimpi ka lava va tshama na vona khale then tlhela ni vona futhi Foromani na Papa Rulani va ri ku rhuketelaneni ya laha Foromani a nga kombisa ku timhaka ta ku loko yena a kha tirha na Papa Rulani I think hi 6 months va endli 81,000 loko endla 81,000 laha Foromani a ngo misa loyi u yi dini a nga endlangi nchumu laha misa loyi a ngo Foromani a ku Papa Rulani na problem ya mihleketo va rhuketelani ngopfu ko va ku a na vhele vo to ka nga vuli loko ni ku hi mina prophet gaza bosh nteri na la yi nga ta chaya kona leswi a swi byalaka swa ku rhuketela swimanimani swi ta vuya ni ka yena
prophet wa vulini ni vulini mina tanihi mporofeta wa Bali. So now vele ku rhuketela ne va yisa laveya mara ni tsakisiwe hi ku yini no ka ni nga tivi if girlfriend ya Papa Rhulani le ku swi vonini I think the girlfriend is doing much better. Papa Rhulani ina Yo, ina munhu. because a ri kona la ni vone loko va ku man a ni tangi ndlwini la mi tshama kona a ka ku mitini ni vona na sekera xikhe xi vutisa xi ku mani vulavula tiyisi Se i munhu- la mali muni I munhu wa straight musiro. yes so I think man Komba colour Rhulani kona. lava nga kona she's trying shame ya Ne? because Philani u fikini u ri loko a fika leni a ku le kwihi mani leyi a tlhanga byaka hayi Philani Rhulani u yi kwihi n'wi landzi kona loko unbeliever if mani loyi a ri ku lweni a Philani a ta nga n'wi byelangi so kumbe ku mani loyi wa swi lava ku damani a va right na swin'wana sharp. so lava va nga fika kota ku hlamusela ku nyipi ya 15,000 yi sukela kwihi 15,000 ku hlamusela timhaka ta ku a ku ri mali leyi Papa Rhulani a yi endlini hi ku cina yes ivi Philani ku hi ku yona mali yo ku hlanyana teka 15,000 wenda yini u lombisa se loko a teka 15,000 a lombisa yi kha yi dyiwa mutswalo kha yi vuya until yi za yi lombiwa hi sesi van'wana 15,000 liya kambe loko se mutswalo yi tele mara sesi lava va heta va ti dlaya yo se vila Papa Rhulani a nga fika kwini lava nga fika a tshama na after Philani a va hlamusela ku ndzi tshama hi lombisa mali ya 15,000 mali a yi vuyangi but loko munhu lava te yini va ta yi vuyisa va ku a swo bo Philani u yi dyini hi la nyimpi nga sukela kona not ku ri Papa Rhulani a yi sungule from the word go a ku lava mali liya se ivi loko lava va n'wi byete ku hamba u rhukete Philani ku lava 15,000 ya wena so mali ya 15,000 I don't care huma ku cineni a ku ri yo lombisiwa yi nga dyiwa hi munhu ivi a lo ti dlaya loyi a yi lombile ivi Philani u ti dlaya na hina hi ku okay leyi nga tsala ni ta ku vuyiselaki ke mina hi ku tshama ka ni rhukete ni ta vuyisa se sweswo ni ta nga ri Philani a nga dya mali u yi liya dyi mali liya yi vheta yi va yi sukini se nyimpi yi fiki kwalaho yi ve va yi sukini mara leswi swi komba nga ri va vulavulini ku va na ku twanana mara loko a ri la ka vuprofeta ku na muprofeta prophetess van'wana I think prophetess angel va fike va ku ra va xandla prepare ni vona one of the famous and the biggest musicians wa ka Gaza I see Giyani and Malamlele you know munhu u tirhini the Lord is saying tirhena is complete so ta famba a ku swa vuloyi a swa mavabyi swi ta mi vavisa ngopfu and then va say because this person I munhu loyi hi nga kula hi kha hi n'wi yingisela i mani munhu loyi nga kula eke ngingisela So guys, mi nga dlele mina ku ya hi mina ni prophecy leyiwani na mina ni nga yi prophet mina ni endla profeta leswiwani because imagine twanana mother wani ku a yi tshamisekangi mother wani ku a yi tshamisekangi twanana u ri i munhu wo duma a nga between Malamulele ni Giyani and u ta lova and we know ku hina tinqambi letikulu ti nga khale hey mi nga va hlaya mara tinqambi leti a hi khosi ne hi khosi ti na problem ta vabya tin'wana ene vakulu and ka swo vabya Vakuluku. vakulu van'wana va na ma 90 something laya hi leswiya swa ku u fika se kerekeni u swi tiva kahle ku munhu yaloye wa vabya ende se u le ku struggleni just that as dumangi and lowun'wana wa swi tiva ku u kulu u na 90 something yi nga chaya anytime se hi ku la a nga vulangi date ne mara u endlela ku endla yini I feel like hambi ko va lembe leri taka leri taka hambi ku ri lembe ra 50 years vavuli u ta lova ma hi vona leswiya swa ku ri i ri kerekeni i ti endla muprofeta i fika yi tsavula xichekudyani i ku kokwani mi hluphiwa hi laha mi hluphiwa hi nyonga Mi hluphiwa hi milenge. Mi hluphiwa hi milenge. ni vona milenge ya n'wina so boha so la nga va mugobodzi va nga tiyela loko va ka timba byona byi ta ku yisa ku so now I feel like prophetess aba faneke va vuli straight va ku ri in 2 months time Yes. ma yitwa because yale in ina 2 months timeline. time na timeline in 2 months time ni vona munhu wa ka so a nga ta lova wa ka Ai make sense. kumbe Giyani because Malamulele na Giyani hi xixa hi wa vula ku Malamulele u nga vuli ku between between Malamulele Malamulele na Giyani na mina ya kwenda okay guys na mina se ku between Malamulele na kwenda profeta sweswani prophet na kwenda prophet Prophet. zo fana na bya prophetess why two twanani lembe leri nge se hela ni swo bohala ka South Africa ku lova munhu wo duma mi twa nga ri lembe ri ta hela nga lovanga swi nga endleki why a ni vulangi munhu wo duma i politician i musician or yini swo bomara munhu wo duma swo bo a lova ni te ri lembe leri nge heli se ni kombe cause mi ni khipela record ne profeta bya mina hi byona
ni bya lembe bya mina anzangi ni ku zita va after 5 years so Prophetess Angel ne I think aba fanele va ta basa kahle xikomba xi va kombi kahle hayi vuprofeta lebya bya wisdom bya vutlhari bya ku wa swi tiva ku obvious you understand so I Prophet Angel lunghisani swa n'wina kahle Lunghisani tibuku ti basa hosini ti basa tibuku ta n'wina mi profeta mi va na ni specific kumbe mi ta ku ta hi profeta vuku lembe leri mi ta kuma mali yo tala Okay. swa hluphanyana ku I bless you mona ko loko na tanga kona yivo ya mina swa chavisa nyana se dza kuma ku ko tala ne ti testimony mango ka tikereke ta madifunza mama ne just because munhu ata believe ku vona wa divona ku ya divona mali ni tata pe leswi nga vula mfundhisi namuntlha ke vula ku I bless you mara u teka no khipa na tiro munhu wa kona un blessa njhani ku ka swi ku tsana swa ku loko u kongelelwa hi mama general ku yiku na ku katekisa ku va na yindlu kumbe u va na movha wa believer cause vo mama general i vanhu lava va nga na ti-abstance va na timovha ni ku blessa ku va na movha wena ta va na movha mara munhu wa ko wa khandziya xibasikirano ka mara it's fine guys rito ra xikwembu ri ta hi munhu un'wana na un'wana mara ka liya hayi khona mara hi ta ku hi ta veko okay yeah okay no a yi samsi sweswo loko se khaya ku pfaleni timhaka ti tele a ni n'wa mikhamu ku veve kata yeso leswi nge tinini hi ti 10 yes ti 10 ta May yes hi ta hi ri na kata yesu Okay. ku reveal to vula ku birthday ya kata hi ta hi ri na birthday ya kata yesu la hi nga ta hi tshama na kata yesu so please avail yourself tanani hi fika hi ti dyela ya preview a preview A a Pitori. Pretoria hi ta hi tshama na kata yesu kwalaya n'wina mi nga ta lava ku mi ya xuta mi khe mi nyikiwa xikhiya xa movha ya ka va Queen MK leya wa sesikero mwe mi lava ku xa timovha n'we mi lava ku xava timovha a hi endle and then Mpumalanga oh wait and another thing ne ku na va le Northwest van texting mafikeng Northwest University leya la Potchefstroom I'm not sure na check mara ndero van sendela email because he tira ti email hi na hi tela hi ti vona va hi lava na so ti-email swi tikomba nga ri ta a Northwest ne then Mpumalanga very soon hi kombe mi hi byela ku ma hi lava or a mi hi lavi University yin'wana na yin'wana la vatsonga va nga kona loko mi la ku hosta swa va ka vatsonga please hi rhambeni hi ta fika leyi ni vavaku yini vavaku i Univen Univen ya vava and se hi fane hi tlhelela UP UP le mafurheni le vets na kona na le Vets hey na le UL le UL hi le mafurheni ko mi nga dye kota sana swo ku swi na vudyela phakati leswi vulavulaka UL na vudyela yeah so Univen hi rhambeni ne hi rhambeni tata xikwembu hi ta mi katekisa hi ta mi khongelela na Prophet Gazabosh na Apostle Khosa laya yay makumembiri wa timinete ku bile awara kombo guys ha pfala thank you so much for joining mi nga rivali ku share mi subscribe mi tlhe mi commenta loko mi ri na vonelo rin'wana for example leswi vulavulaka laha i ti-opinion ta hina a hi ri hi leswi byi nga tshamisa xiswona if maybe mi na vonelo rin'wana ra ku antswa a hi nge kanetani hi nga ta next week hi fika hi basisa because at the end of the day hi la ku dyondzisana hi khipana na ku kahle ku swi famba yini na swin'wana swin'wanyana ma swi twisisa so if ku na something maybe ku na munhu mi lava ku hi n'wi interview ma hi byela hi ta n'wi tisa ku na episode leya eximoyeni ni khome apostol laniwani eximoyeni yi lava vafundhisi tin'anga if ku na vafundhisi lava mi lava ku va vona va tila hi ta fika vula na vona hi ti-topic to karhi ta le eximoyeni ta le eximoyeni hi byeleni hi ta va na vona kwala mi fika mi vutisa mi ku se leswi a bibeleni va ngeteri xikwembu xi dlayi n'wana na n'wana hi ku a chuleli handle vutisani mfundhisi ku why va chulele handle va fana lava masiku lawa ma vona hi ta vulavula hi yona hi yo yaleyo ivi mi hi byela ku mi lava vo mani hi ta va interviewer yes ni ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza danko